नीले बलोंग बीजेपी कैंडिडेट अमर सिंह तिसोफान वोट के हंगपिया में किपदो बीजेपी सोंग पेन फोंग जंगरियालोंग आर्मू कचिपा ओगमाई के दें सिंहासन कॉन्स्टिट्यूंसी जायपोंग सिंगनार केमलोंग एपीएचएलसी पेन वोट केरेगमाई कंगनी कार्बिलोंग लाइफ अदाप अबिरता लोंग पेनिलिसमी ब्यूटी बेबी नॉन बिरतांग टोन पेन आर्जुपोनी था लाखांग को रफो दिलीप एमएससी कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्लो चोकीहोला इंडोर स्टेडियम ओपन स्टेज लोंग जांगमी पोनी फाई क्रे ट्रोक्सियानी अदाप पोर फाई क्रे सिया पोर पेन कार्बिलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल सीएम डॉक्टर तुलीराम लोंग हांग हेलीकॉप्टर पेन नीलिप कॉन्स्टिट्यूंसी लोंग नांगसुनसी अमर सिंह तिसोफान वोट के हंगपी बीजेपी इलेक्शन रैली में पी नीलिप एमएससी कॉन्स्टिट्यूंसी चोकीहोला अलोंग राधा में पी के दो पोनाहुत बीजेपी कैंडिडेट अमर सिंह तिसोफान वोट के पांगरूम में पी थेदुम के पादो पोनाहुत नीलिप बीजेपी मंडल कमिटी में फू बपुराम तेरोनसी चारी पोंग बांसोहुत आलोही सार पोमान पेन कार्बिंग ऑटोनॉमस काउंसिल सीएम डॉक्टर तुलीराम लोंग हांगचे तोंगुनसी लासो इलेक्शन रैली में पियालोंग हेमप्रेक कांग थीम मते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 244A ता लोंग लिटिक हांगबोम नांग लापेन नीलिप कॉन्स्टिट्यूंसी पेन चेंगलोक कार्बिंग डिस्ट्रिक्ट आतोकनो के दो इंगलोंग लापेन थोय के दो आरारतुम अफान कचिंग थुरावर साइ पीपन बोमलो नांगपुसी निंगजे पोन बांगसोहुत बांगफारो ट्रोक्सिया बांगफु बांगफियातुम मेथा सोंग पेन चेओसी बीजेपी लोंग चिंगबेदुन तांगलो फेरंकी कारजुहुत सीएम की पुके सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सीएए लापेन यूनिफॉर्म सिविल कोड्स यूसीसी इरितुम कार्बिंग डिस्ट्रिक्ट अलोंग मते 6 शेड्यूल आहावारालोंग के इम्प्लीमेंट लोंग लेपुसी सीएम रोंग हांगपेन निंजे पोंथु कल जितुला अमर सिंह सोजों हाइडर पदे आर्टिकल 244A बांके पाचुन बेक apa ada ka kapicun begi mane an ke bori po lake parliament long si lok sabha rai sabha pass nangi mate asila so convincing bang ke alang liklem अच्छा सर तुमी हला पितोर टी सो कलिंग जे बांके बीजेपी जों से हाइडर लो बना सीए के इम्प्लीमेंट ने जिपु implement mi lake exam ter lo ke tum decision ena do ca ta exam ter be UCC ta be uniform civil code ta ke karbiang long ke lake exam ter CAA pen la UCC ke lake exam ter karbiang long inte mo pen lake pakani kita malam la jitu song trok tu matter film ni man la copy pi at lo pun te kilong le tu ulang sar la oh la hala lak thon lak kriti document bene kilong le tu man gelang tum documents jete polo jada documents ki an chokli man tum kilong कोयलामती पेन सैमसोनिटी कार्बिंग लोंग लाइफ APHLC songalong kachipa ogdun aphai ko anma hala bangsu pen abada hemtun na tumaphan em mangal singh timung pen kedeng ponthu भारत माता की जय लबंगसो से अंगतोंग की जापन हमरे नारात कचिंग em mangal singh timung ase pen लबंगसो में कपे दो पोना दिम लके हमरेन MSC constituency आलो pidong abiri karche kang tangkring labangso phong jangre hawaralong alama bangke lapuson henlo kedam tang arnisi ninia prang don thongkep sosia phai BJP hem tonatum APHLC songlong kaching bedun amongwe japlo adim lake phong jangre local committee along lapuson amongwe nangke japen BJP song aphan chlolin thengkok ason simanlo bonta don thongkep sosia phai ki dun pen kachibang thu aphai lake don plikep sosia hem tona phai pidonga birialo chewang thu etlo Caribbean Long Life Executive Editor Rongbong Terang pen Karjupon Ethialam Kursona ningkang samse pensi em timonga sang hualong pen kedam etma bangso puthak em mangal sing pen birta hongklamalong lamboi pipondo lamboi ki piponalong ake hai angtong ti kathara phansi akoi ki pi ikpondo akoi kar rakpona tengke angtong abohalong inut ki dodun ausodo ke lailo angtong kathara he inuno so dodun lo ama hala phana pulo apo to pha nang tum yok se pini meeting nang nonde pulote nang so po dang ne hem dolong lelu cheporo pu jola hai ke ther khap to ma tu dulo pen apna li tum thek long porata arnisia por phong jangre hawara long pen don thongkep so searat APHLC po songlong dun ruplotema bonta labangso local committee phan thangnat katiku kave lama bangke arnisi api pidonga berialong chewang thurublo nangachiroi thu akorte naben ingjira tumaphan local MSC parta
Karbinglong Thomas Council along EM Timong sang hori deng pen deng pon thu etlo tang te alang litum nang kachiroi thurup alam thi kupia sonlo kema thadam do ta hai kidam ta por labang so phongjang riang kang aphan EM Timong sang ho kang hon kang jinsu thir thlong ajok athe EM Timong sang ho lang ni ke phongjang ria rat aphan kirap ki pajer long lia dim amat siawik labang so alam alang li jungjung amata non puta aning dolang nili ladak phongjang ria hawar kachibang cheng hutke phangarum nang kilut pensi nang ki palelu nili phongjang re kiwan cheng kopilo phang arum sigiwan kalang mangali nali tum ka dogo da chini lo ka go na chini lo to war puga thang da holo chek arum phang arum sida di lasini council pe na sab council le poisa uder mati council pe na sab governor salam pilo laso phige central scheme walo non thuge make se log de product pa pa la kalang mangali de phongjang ria hawar pulute labang sorong aphan ilitum chinidam pame athe labang sorong helo haimu ke kesom iktekang ajang phongarong non puta dolang bangso jang phongarong pensi rong rup amenta kachelong arong iklo lasila bangso jang phong arong aphan kirai kom pami jia baha kiliga por judet pen nili siding pon ikphit poputa EM Timong lamchak chipitekang lancho takali kapre scheme masonta ki claim kidam ponang jiamo hirthlong chechak pon dodun lo pulutangte lahai scheme itu puthot long tu bonon election juder lo pulutangte akimia scheme beleg scheme do lalang litum phan nili thanlo solang lang ti bujisi puthot alang litum puno nangjon nun thuelo hamren pen rongbong terang Karbinglong lai kidam tang jangmi poni phai kre troxier ni Singhason constituency ke parlo Jaipong Singnar Kem arong along arsik jit pen vote kiregamai kangni pon la solong APHLC Central Committee pen sarkiri rong phar pen aluhia man pen chitong dun melong rarphan mi senalam the than ponsi non ki wangji kilika hut ke napit mate kisiar jana phansi vote nang pinang po la penile tum haide lote Karbinglong kar ike APHLC song pen pachun ponvek puputa sarkiri rong phar pen nimje pon la so melong Congress pen inut la pen BJP pen bang thong ke brahini tum APHLC long nang chepa ogdun lupusi phirangke thengno sarkiri rong phar pen nang than dun asi singnar kem ma bang ke ha 2019 pen APHLC mangi thegar ni hut pen ta dak APHLC long nok sida ke na sirap na chetu dunil dum record do akan dak MP hut MLA la pen tiram tang MEC ron dak APHLC phanok si vote ki bahaya record ni tum long de asi ni tum APHLC pen singnar kem ma phan ni tum important PO athai people opolo tang te ajata political party la dak council nang chari sita hedi Singhason constituency setap tu padubi amat jai langhin ta kali porkanthi ta kali khuluni ta kali Singhason ta lapuna padubi amat la dake jangre sona tha langli asorkar tin nonta langli akapre constituency long ba Singhason constituency ta akapre dim la development le zeta singnar ke ma panung kuti la itu sini pame lasi APHLC pe na bangke jakong le ke bang lo polotang te bai tuma sar jaya ka thale ke hai lo polotang te singnar ke mara ta tumta akapre ka constituency sona tha akapre ka hawar sona tha kaching pura a modwan tame long lap na phuloni pen dirchuna rong pi Karbinglong live jangmi poni phai kre troxier ni anaro por phai isiapor hanjang laso lore sarpo ke pathua khlamalong all party hills leaders conference mate APHLC MP candidate aphan kangthum karne mate welcome 6 schedule aputhak kachirok tok lapen mass joining amai ki paman pon APHLC Bukajan LAMI phu Samson Teron pen kachipahim phu ponamai long aluhi sarpo man pen APHLC MP candidate Jai Kathar Rita Kramsapi Rajesh Tiso Bapuram Terang Kursing Timong lapen pinang an man peng ke duatum chitong dun mai long APHLC women wing atum pen mai kangpualun lunsi parju ponlo mai long BJP Congress lapen ASDC pen COC bang pharo pli sosiatum APHLC long chipa ogdun atum aphan MP candidate Jai Kathar pen deng ponlo Karbinglong ke inglong so phan 6 schedule jakong nang pilo sita jakong chehar jak pon thek non ke chari bom BJP song tum
Lasi APHLC candidate Jai Kathar Jongsi Haidet Plote Aprangsi ke Siksedula Jakong Pachun Pamiji Aphan Article 244A ke Pachun Lapen Rong Rup Kaching Thur Aphansi Klempon Pupusi Lamchak Chipipon Lasi Ajat Pentame Nona Dihu MP Kilike Khai Longri Lapen Constitutional Lam Do Porsi Matha Pami Munthi Pami Pensi Vote Jok Nangji আঞ্চলিক ৰাজনীতিক দল হিচাপে আমি অসমত 15টা অপজিশ্যন পাৰ্টি ফৰাম ইউনাইটেড অপজিশ্যন পাৰ্টি ফৰাম আছে আমি সেইটো মাজতে আমিও আছোঁ লগতে আছোঁ আমি CA ওপৰত UCC ওপৰত আমি ফাইট কৰি আছোঁ এইটো ৰিপিল কৰিবলৈ আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট মাত্ৰ অসম বুলি কথা নাই কাৰ্বি আংলং বুলি কথা নাই কিন্তু নৰ্থ ইষ্টত আমাৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ট্ৰাইবসকলৰ আদিবাসীসকলৰ মাটি আৰু জাতি ৰক্ষণাবেক্ষণা কৰিবৰ কাৰণে আমি একগোট হৈছোঁ Mai Long Bangsuri Phoso Searar Tum Chetong Dunsi Mai RDP Dunlu Bukajan Penanantirang Carbing Long Life Pini Adap Abirta Kelaponsi Kang Ton Ponilo Cardom